Семинарах юхтутых историякат, культуран туткият, психологат, рахваган мастерицаго дизайнерат сомис питерисаго карьялан пиалиннаспей. Сомилазат специалистат энабеколме көмендовоту туткитах перендолисту культуraa, hyö esitetteh myytikehre projektan. Se viittaa vanhaan tämmöiseen lääkelaukkuun, missä on myyttejä, parannusta, tietoa, ekologista viisautta. Se on meidän symbolinen laukku, jossa on meidän vanha kulttuurinen tieto. Ja me yritetään jakaa sitä kulttuurista tietoa nyt ihmisille ja halutaan myös luoda opetuspaketti, jossa nuoret voi oppia Suomen sukuisten kansojen perinneekologista tietoa. Jälkeägua professoru Kaarina Kailoida ja psykologu Irma Heiskanen tutkitah ornamentoin symbolikieldu. Esihistoriallista, esipatriarkaalista symbolikieltä, kuten tässä on äitien ja tytärten ketju. Tämä on kuvio, jossa elämä alkaa. Se on elämän voima, josta kaikki elämä syntyy. Ja se liittyy käspaikkojen symboliikkaan ja naisten käsitöiden ikivanhaan, tosi vanhaan symbolikieleen. Eli tämä on visuaalista historiaa, joka löytyy naisten käsitöistä. Семинаран хантузис войнахта озуттелу кудуалон панду качелтавакса Владимирскон губерниен перендолизин найзиен соби. Пидухтулло тюхтутых сажо мастер-классойх, кудолу найгах суадых лижает едо инкерелязиен найзиен рутис. Рубаха, сарафан были прекрасны. Пайду ферези озутеттых миту не чома он инкеренайне. Пиегинех ту санотых инкерен муан венчакса. Саули кирюнда ту хельмелёль. Собен чомен дуксаноле переднекку. Сурду гомиво кинитеттых ялгух. Найзат суветтых негло тулой рускелой давалгелой сукки сагонахку котти. Юрен суветтых сормика гиги. Хойки свалгелой спелва слангой снеглотых кочказал сормика ей свойбаксе. Мастер-класса hyhtynysил ehoitetых Puolan tostучua sunaigах ommella piendurekko paidua. Ennen vahnas naiset ommeltых sidavuvin naigах. Юги oli viildeä paidua. Издавна они разделялись на две этнографические группы. Ennen mennytty vuosi sadua inkereläisi juottih kahtih joukkoh yhtenä kudemi soldih äyrämöiset. Hyö säilytettih ennen vahnalisi perindollis sobi. Suurdu huomivoi kiinnitettih rekko kirjondehih, kudoidu voi nähdä paijas. Rekko kirjondehien väri ripui naisen iäs. Mitä nuorempi oli nainen, sitä eri värisempi da kirkkahampi voi olla kirjondeh. Ольга Конькова мугах мастер-класса hyhtynuot naiset suodih ližeet jedua inkereläisen ennevahнализan elajantavas. Pitkien ruodupäivien lisäksi naiset suurdu huomivoi kiinnitettih kansallissobien kaunaguoh. Albina Grigorieva, Roman Savic, Konstantin Nikolaenko, Vestit Karjal, Petroskoi.